Дарабыларын ағылар. Саңа 2-нче сөрбе бир сыл үмітнен баргатын ағыдалебет. Гытай халындарынан көтер сыла алыню 12 күнігер түміктенер. Онна оғыз сыла сағалынар. Аспыт сылга колон тутар артыттан сағалан жаға бүйген алар бұппыт. Үлі өйрақ онлайн режимын көспіті. Арастара хәнер білібет бол жаққа әме көспіттері. Егер улу кыйып хәттөн 5 сылын рөкөйдәк төрәһенен Россия президенты Владимир Путин пандемиянан себестен отыйын сүрбәтөт күнігер көһөбүтә. Историяға билдеринен бу күн 1904-5 сыллаха Москвага ан манныгы кыйып парады болбута. Улуу кыйы хәттөн 5 сылгар анаммыт парадыгар. 14 тыйынча баяны сулуспалах, онна 200-тен тақса баяны техника кыттыыны ыллылар. Кыйыны ухансыбыт, убасты баллах, ытык кыржағас сәри ветеранаргар мақталбыт мұңыра соқ. Кинелер айаны ағылбыт, көңілі түстәбіт. Кескеллях диялалары бейге өйбүдігер, саңа абыдығар, олақбұдығар, сөңін кімді умнулбат, тоқта умнулбат. Ағадайду улуу сәрейдің көмігер 1904-1-4-3 сылларға Ржев районығар үгіс әлбәқ саллат алықтарын толук уырбыттара. Кинелері кәрестен 1994 сыллаха Ржев районын Фелькана деревіндігер бүтін Россиятағы сұлтылақ мемориал тұтылыбды. Атыржахын ағыз күнігер Тверь облығығар Советский Союз героя Федор Охлопков атынан военно-патриотический лагер арылынны. Сетінні үй бүтәйге кәскел издательство тахарыр колокольчик плюс оға сұрыналы. Всероссийский миротворец конкурска кыттан бачауаттақ бастықы месіні ылбыттыра. Литературно-художественный журнал для детей. Город Якутск. Ану тағынан саха спортсменара аспыт сылға чағылға сетихилері көрдірділер. Кейінлері бет фестивальлерға кыйдылар. Кен экранға тағыстылар. Владимир Путин үміт сылы Россияға наука онна технология сылынан білдірбіті. Бұл күнлерге Осылдан кәптені арта осколтын ақсыз қылағын өрнәкшілері Москваға болбұт Менделеев адынан научно-практический конференцияға стихилияқтық кытынналар. Үтө күннен биһиги усалдан улуһун лөгөр тосколатын аксыклаһын өрнәчиләре бит, бары бир класска өрнә бит. Бу Дмитрий Иванович Менделеев атынан чинчелүлө күрәгәр финалга һәм всероссийская табылгар ситиләхтек кытынны бут. Биһиги Ванялын бир докладтах бут поэтапное открытие мира олонко для детей через настольные игры ден. Руководитель бут Протодиаконова Светлана Гентьевна, Онна Копырина Екатерина Дмитриевна. Биһиги доклад бутыгар үсарас настольное нёңор бут, бастыкы настольное ню бут. Книжка-раскраска ургуйдур кинеге. Олонхо нон оңохылгыбыта Мария Павлова элин тигей бухатыр оны чоранчык көден олонхотнан. Икки сонюбут сонор ден ынах атагын оңоғынан оңюрдырың олбут. Ағалар, бұл сонор қайдақ аннанары карта капсияқты. Бу оңюрда
буаны хамыктахын, буны колбоңун, буаны хамыктахын. Онтон бу кенитер бар уны гылан хенген. Буны кенитер барыктахын. Бу уохаттар, бу экредатчылар икки түгүл уохам олар олен будан уохам хабдылар коллар. Бу котачылар будан кыргый болуну эмени күжүгү баханылар. Бу простая настольная игра. Маннык игральный кость баран ким хасхарды төс битен хамагын. Бу нюны бихиге үһүс онна төрдүс класстарга дейин оңорбуз. Мы, ученики 8 класса Львовской школы, приехали из Усалдана, республики Саха-Якутия. Бурнашова Айгына первое место и золотая медаль. Меня атым Бурнашова Айгына. Докладым темата Алексей Алексеевич Кулаковский «Өксүкүлэх Алексей» литературный нехлестибетин үйрети, онна саха жакталарын метреттері баяматын француз тылгар тылбастырга холну айты. Опсая 10 секциялайты, мен литература секциядыгар кыттамын кыйлах үрдүк атныстыстым. Түгеннен туханан мактаным эте күз көмө өйөбүл болбут төрөпүттер бер, онна салаячылар бар Сарглана Кентьевна Протодьяконова, онна Анастасия Михайловна Колесовага. Меня атым Игнатьева Евангелина, Ахсклан Юрьевна. Докладом использования сосновых хвои для профилактики простудных заболеваний и коронавирусной инфекции эколого-географической секцияга кыттыбытым. Руководителем Протодьяконова Сарглана Кентьевна. Бу докладка кемпит начаем рупут без инедиттен, она онтукабытын оголорго амсаппыппыт, онон дробьяга көмөлөйгөн билбит. Мен атым Байышев Рустам. Салаячыларым Протодьяконова Сарглана Иннокентьевна, Уанна Борисова Наталья Анатольевна. Мен темам отработка футбольных тактик при проведении настольной игры тактик. Мен бәм бу футболнан жарктанар боламын бу теманы талбыдым. Мен аннювар арас тактической схемалар балыр, онан камсатанган тактиканы сайыннараган. Бу граха кален әлбәх интерехней билен саңа опытылан кыттан бар бупытыгар биһиги итистим макталбытын тердияхпыт эте күндү салаячылар бытыгар, төрөпүттер битигер, онна скола бытыгар. Дойдубут тебер сүрәгәттән Москва городтан итистиң әгәрдә. Москваға хатчақ ухуллан түмәлләр, выставкалар, аспытыйтан үлелерин сағалатылар. Үміт сыл әлбәқ верүйіні сетехіне ағалын. Кәрсіяқа дейрін. Gün, göharayan, gâlâhın